Songizwe bafane ngangeni. Inkozwe. Ji. Ngiyofela abantu uphake mina. Indaba ezinhle Mamisile abantu macingwane wena ongazibala uphinde ucheck enye network iyakuhlupa lapha. ngani zakwethu singakhohlwa umkhankaso khona. Hayi lo hulumeni. Hayi namasimba kahulumeni ishamba network shit. Indaba ezithamana phezulu kwendlu. Hayi poor connection. Wenzeni uhulumeni wenzeni? Sawungena toilet. Uyazi make yadonsa sithi ine toilet ngizohlala udu. Papa G. Yebo mfowethu. Yile lento mazana le epepezayo noma akana Wi-Fi kanti ichunu iconnect kwi Wi-Fi. Izoba ngcono network. Hello. Akuyena usubonga ufana la. Kanjani baba? Hayi usuyazwakala ke manje cengwane. Yazini nesekhe. I-Wi-Fi yami. Cengwane. Mina ngithenga ama-minute osuku edata wahle wena sek. Yawo. Ubani manje lo thukwayo futhi manje? Indaba ezithi. Yazwakala. Yebo uyazwakala. Siyakuzwa cengwane noma ubuye unqamuke nje. Inetwork yechunu. Yebo bhuti. Inetwork yechunu iyisiphuci kahle. Hayi yazini. Iyisiphuci. Ngani zakwethu umkhankaso sikuwona. I-account lapha nansi iyashare 2307 iyashare i-account ikhona ngani zakwethu ukuphusha udadewethu la uTim Tamara asiyenze yonke lento le ibe impumelelo asihluleki sikhona asenze a positive impact mhlawumbe ucingwana mayebuya ungizwe sizophinde futhi simnike lentozana i-platform ukuthi ungena kanjani mayeselungisa network yakhe sibaningi kakhulu uma ngabe indlela esiqale ngayo sonke sikwazi ukuphusha ama 10 rand kufuze ngabe sikude lapha esikhona Bhuti uphilani uyaphila mfethu Abonye uphila njani mfo Nazo usuvelile endaweni engcwele usuphila nyezwakala usuyibingelelile imantshi no ma imantshi uyibingelelile sorry sanibona ninjani siyaphila Papa G ngiyaqala ukungena mbona usethi ngiyaqala ukungena ngithanda ukubonga bafethu intini enzayo befuna i-account number ngani zakwethu i-account number is severely shared on comment sections angazi noma ngakhuluma isingisi uma ushawa i-network ungaphoqi uma ushawa i-network i-account number is severely shared kwi-comment section ngeke ufike kwi-panel ufike uzofuna i-account number ngoba iyashare now and then frequently kwi-comment section Ba umyeza njani? Bhuti uyaphila? Ngiyaphila mfowethu. Nazo ngani zakwethu si-appreciate nje #Team Tamara bafethu. Mfowethu sesiqedile mfowethu ngale sekulungile mfowethu. Sanibonani. Siyabonga lokho okwenzayo mfowethu nakwabanye nikwenze bafowethu into enhle leyo. Ngani zakwethu sibonga kakhulu kwase befakile
nabasazolula isandla Shandu umkhankaso mude ngicabanga ukuthi uney'nsuku ey'ningi ey'khona uyoshaya umhla ka-3 kuMarch ngoba akekho esifuna ukumshiyela ngaphandle onenhliziyo noma onothando bese sala ngaphandle abazondayo boze bathande hayi-ke asikwazi lokho asihlangene nabazondayo nabangazondi wathi thina nje mina uma ngiphusha into engisuke ngiyiphusha ngisuke ngiphusha into eyiyona noma ele ngisuke ngikholelwa kuyona baningi kade bebuza ukuthi siqala nini kanjani njani asingenzi ngomlomo asayi-announce i-amount ekhona sizoyi-announce ekupheleni kwalo live lo angazi ukuthi ushonephi lentozana ungizwe la ngicabanga ukuthi kodwa usayemhlanga okungena nophela uhostela khona ayobheka inetwork so sithi hashtag nje Team Tamara bafethu asiphusheni ingane zakwethu namhlanje sithe siyalithenga ilentozana iTez so phinde futhi siqhubeke kahle kusasa asehluleki asiye emva kwashama comrade wathi siyaphambili kuphela siyaqhubha bathi bafuna uMax abantu where is Max uphi Max uGolden Mazibu uya request lana yazi ikhiye zonke angiyiphathele mina zona angiyiphathele mina kodwa bengithi ngimshelelile i-account awuthi sibone ukuthi kwenzakalana ikhiye angiyiphathele zonke umcimbi mangabe ubhekane nani ngigcine ningaze khanje ngigcina niba nezitha engenasidingo Nsikazulu ngiyakubona lapho ukuthi ukhona mfowethu umkhankaso omhle malini done 20,090 bafethu angangazi ukuthi malini as-announce bafethu as-announce okwamanje we are not sure siphusha nje umkhankaso omhle ukuthi hashtag Team Tamara ingane sime nawo hawu hey Masango lapho phezulu bhuti omdala mphathi wami angibingelele mphathi omkhulu nethimba lakho niyaphila kodwa Hlala kakhulu uma kubingelela wena kunjalo Daphila mfethu kunjani uma kubingelela wena bhuti omdala ngiyazi ukuthi manje usuyibingelelile uma kubingelela wena bhuti hayi istandard phela uqala upoqoza isigqoko emantshini iqala before uzokhuluma nezinsizwa zasekhaya akukude okwami angizukuhlala futhi ngiyabonga kakhulu baphathi bethu ukuthi nibe ne-initiative enje inhle kakhulu sengathi lo mbono ungephele noma ngabe ukugcina kwawo namhlanje noma ngabe yini niyibona inhle thathani ni-initiative nisukumele ni-action siyathokoza kakhulu number 2 ngizwe lana ukhuluma indaba ye-test kodwa benisaplana angisho ukuthi kuzothengwa i-test bengifisa ukuthola la kudadewethu uThamara ukuthi uma mhlambe leyo recommendation enjalo ikhona ukuthola la encwadini ukuthi zokushayela unazo bengifisa nje ukunikela ngencwadi zokushayela kuye Bhuti omdala uMasango ngoba mina nawe siyakhuluma eceleni nginayo uThamara on my WhatsApp sizobe sesiquestiona ebese ngizombuza ebese ngiyakuthinta eceleni siyabonga izincwadi la Siyathokoza kakhulu mphathi wami ngicela ukwehlela ngezansi ke ngiqhubeke kahle ke nenhlelo zenu zonke sengathi konke ngahamba kahle bapha siyathokoza kakhulu Bafowethu sanibonani network ngibamba la bafowethu sanibonani network yebo mnewethu njani bafowethu ngiyaphila njani ngixolise nje ngazathi inetwork call ayiphazamisa mina noma abanye bena ngase kodwa nje sivalile ama-mic ukuze singakuphazamisi uma ukhuluma siyabonga ngaze kwakuhle ngikhuluma nendodakazi engiyizalayo mntanami yebo iy'ngane siyayiyala kodwa ke sesihlulwa yiwona amafoni laweni nawo akukona ukuthi sikhonze ngoba naku mhlawumbe uhluke kakhulu kodwa amazwi akho nento ey'khulumayo esiyifisa enhlizweni zethu
ngesisikhathi esihlule ukuyibeka wena ngendlela obenobusoka bokuyibeka leyo ndlela oh futhi konke no ngaqhubeka mfethu uqedela ngiyabonga ngaleyo ndlela umuntu uyenza ngazathi nje ulibele ifoni ukukhuluma uThamala uyibeke nje lapha sitting room uyishiye uThamala ekhuluma wenzela ukuthi laba basele beswe nilwa ngapi uThamara njengamanje kungijabulisayo usene license makuthi akanayo license une license ya free of charge uThamara right now bafethu initiative inhle kakhulu uma engenayo license besithi namhlanje akalale at least enethers uma engenayo license namhlanje une license for free of charge ngani zakwethu ngeke kusehlule ngathi mina ama 10 rand siba sehlile siba 3.9 la asikhuphuleni bafethu ingane at least futhi ayikho umuntu esingeze kumnika ithuba osupport ingane till mhlambe next month womhla ko 2-3 ku March ingane nje asibeni nayo bafethu sikhombisa ukuthi uma ngabe sihlangene siyizinsizwa ayikho into esehlulayo into mangabe siyithana noma mangabe yakhisizwe kungabe ngathi bafethu kushintsha wrong ube right nani asisho futhi ukuthi ingane eyinkulumeni zayo zonke iperfect ngendlela eyisimanga cha akusikhona ongasijabulisa kodwa okuningi kwakhona ngoba kuke kusithinte sikubone kuyikhona yebo siyafika epholweni namhlanje kodwa silale si-afford ilento zana si-afford details siyafika lapho Tamara ungikhumbuze lapha na WhatsApp ngilentozana ngithinta uMasango lapha ngani zawethu ukhona uCapitec la uma ingekho license usunayo ke license uzokutshela lentozana testing station yakho ukuthi ubhukhe neLearners nayo yonke lento le yebo Wemfoka mnezi so bhuti omdala ngivimbelana ngavela uyazaza amandla akho phekwami wenzama wenze nje oh sorry angithi ukhuluma unqamo ke ngiyaxolisa bhuti mfethu ngcono ngoba wena kube umunye umuntu bezophatheka kabi kulungile bafowethu kodwa nje cha Myeza sengiyibonile into bese ngikubuze yona ngale WhatsApp bafowethu sengiyibonile angisezokubuza lutho kwemyeza sengizokuvezela nje iproof futhi masengenze njalo kodwa nje mntanami siyabonga ukhuthale kakhulu kuningi ngabe ungeke kube kuhle kodwa nje ke ayikho indlela eqondile mfowethu Myeza Dababa ngiyabonga futhi ngizobaleka nje bengifuna nje ukuthi nje phawu lo nguphawulayo iloko nje mfowethu ngaphela ngizele ke wena uyazi yebo bhuti Ngisala kahle futhi wethamala mntanami ba shumayela kona mntanami vele ngeke sikulekelele impilo ozozila kulento esiyicelayo kodwa nje mntanami soloko sihleke kahle nje sithi siyavuma yeah expect him Tamara madoda siyabonga bye ngikhiphe Myeza futhi ngiyabonga Shap bhuti omdala ngidisconnecta kanjani la alixoku lasenkandla ukuthi ungizwe ligcine libulawe network aliyanga ngane emhlanga Tamara namhlanje isipho asikakapheleli isipho but kunaleso sisabalekile nje sokuthi mangabe ingekho license ilento zana like sekuzoba into esizoba khona leyo nto leyo asibuyele mba uya unapologetic ngesikwenza nangu soma business last yangizokuthinta eceleni uyangifonela ngoba ngiphumile nje uthi ucela ukuthengela uThamara iPhone 16 Pro Max entsha cake uthe uzolinka ngizomlinka naye inamba ukuthi ufuna inamba yakhe Tamara usune iPhone 16 Pro Max entsha cake ilatest siyabongela kanti yakwethu usibongela kakhulu into ezu2 ekhona njengamanje ilicense yamahala nefoni yamahala so let's continue to raise this le mali le izifikela efika khona benithenzo announce ngo9 because kuhambeka kalula siya uma wazi sekukhona malini animemezi ngani khona kwipanel animemezi ngani nithi halala ngabi nokona madusa Tamara lalela halala ke nazo ke I posted lapho kuma comment nithi madusha semotera shayihuta lapha alala Tamara mfethu yo license i16 Pro Max we are pushing we are getting there bafethu siya appreciate kakhulu
Naku WhatsApp ucelwa emsakazweni thizeni awaziwa eSouth Africa yonke bamfuna i-interview Tamara. Hey ayangisazi. Tamara. Uyacelwa nasokhosini Tamara ngokusithathu lo. I-account number bafowethu account number. Thina sino Tamara sihlale eGoli kusho ukuthi sihamba ke siya ngicela ungipha ikhampani maqwabe ungikhampani manini bafowethu manini Tamara cela nishare account lana uHlanzi becela account la cela nishare account Tamara ubizwa ukhosini right now i-interview une 16 Pro Max entasha kuphinde futhi kube ne-license bafowethu umkhankaso omuhle and umkhankaso sizawuphusha till umhla ka3 and abantu bapha-gym fethu badecide ungayidisclose abanye ngezimo ababhekana nazo emakhaya so ungadisappoint into kanjalo we must keep them like hidden sizokukhuluma eceleni okunye ukulungisela usisi ukuthi kufika kanjani kuyena so kwaze kwakuhle bafowethu wazi wa positive lola yazi ngizwela abantu kade bebuza ukuthi kuqalwa nini izokwenzeka yini lento le bengibuza la emaceleni bengi-intimidate kuma lentozana bengisela ama-message request nakuma comment section ukuthi kuqalwa nini blue lights wesiyasicela blue lights umyeza phela Tamara uyakhuluma bengithi mina khona angisazi ukuthi ubani okade ethi besithe so announce ngo9 just in case abantu bephuma wabona khona 1000 mana khona eqedwe ungena manje lapho manje zinje ungalisha igama ukuthi libhale ukuthini nelinye kade lingena manje ngifuna ukuthi wesiya ake sithi kancane bafowethu noma mhlambe ake silinde gym mhlambe siede noma u20 minutes noma kuya past 9 wesiya yazi ukuthini ngayisho manje ngo9 sihlala uzophinda futhi isho ngo10 manini umuntu ojwayele ukufundraisela indo thulani ke manje nina ngosopolitiki thulani ke ngitshele ma abantu befundraiser they want to meet the target bafuna ukwazi ukuthi khona abahleli babuza ukuthi mhlambe sekusele imalini ngoba mhlambe bazi ukuthi mase beku40 noma beku50 bayama so uTamara kasho njengamanje imalini esikhona right now ukuze sikwazi ukuthi masiqhubeka sihlala sino 30 minutes yabo Tamara fethu malini esikhona lapha usacabanga usachecka usechecka ngale kodwa bekumele silale silithengile itheze sophinde siqhubeke kusasa ayibo thina sinethe zilethe lithi thina njengamanje sine license yethu Masango siyabonga wesihle ngithi sine iPhone 16 Pro Max awuna yonke lento le screen protector sakhona ene pouch ethenge iStore uma nje sifuna blue lights lapha kumyeni ukhona malume izinto lezi engakazi ukuvezwa manje thili size siqede mali khona Tamara akwazi nokulilizela Nkosi yami ngifisa kube ngiyazi oh Jehova Tamara come back man inkinga bayakhuluma ngisathi ngiyakhuluma yeah malini esikhona it's 13,700 bafowethu sibuye sama 13,576 asiphusheni bafowethu ngeke itheza liphumi ngale mali lena lele khona isiqoko segucci lesi isiqoko segucci lesi bafowethu asiwaphusheni bafowethu amalentozana amalento le amashumi asiwaphusheni vele inyanga inje siyeze insukwini zokuphela kwenyanga sinayo inkinga siyeza lapha siyeza ungigadele papa gym mhlambe lapho kuyipanel uma ngabe request ubhuti umboma lapha uwongibhekela okay so ngani zakwethu asiphushi ingane kodwa ke so far itest eliphumile malini 16 Pro Max entsha itest kahle liphumile namhlanje kodwa ake siphushe bafuthu libe 36,000 baba 36,000
Maqwabuyezelaphi lento lena? Hayibo phela mina ngine iPhone 15 iPro yathengwa Up Tamara up Tamara umuntu angasibuza ukuthi yani imali angasibuza ukuthi yani imali akafaka imali mangenayo imali ayekele kulethu ukuchaza sine-license kumacekeceke sine-interview yasokhosini entsha special siphinde futhi sinjalo sibe ne-16 Pro Max esisahamba nayo njengamanje sithi silale sine-tez namhlanje-ke sizoqhubeka kusasa cha bafowethu yazi ayinhle into yengane yazi le Joe Tamara bafowethu ayeke yisimele president spokesperson wamadoda sawubona uyaphila Ngiyaphila siqiniseke kunjani nawami zikhonkothe hamba uyezwa Ayikazi uyezwa mntanami yebo njalo mntanami ungezwa ngezisha man fusak ezisha fusak apho Tamara up Tamara up Hey ningibona nje ngicashelela ngikhona kunazitha nami ngehluthu yabona yabona weTamara yikho ukuthi okhosini mina lapho engizoba khona uyazi lapho sizohlangana khona ukuthi sihlangana silentozana silungisa but bengizokuphelezela nje kodwa ke ibanda likhona ibanda elizokuphelezela ngoba ufuna ukuthi nixhumane nalo nangendaba yezincwadi nayona yonke lento le laphana nje soba ngaphandle ngoba umuntu akavele esiphithini kodwa ukuthi angu-announcele ukuthi sine interview especial nje yasokhosini that special interview nje efike yabhekana noTamara engathi futhi angazi ukuthi ungaphelezela kanjani ubhekakala ukuthi usaphephile yini ngoba khona umkhala phona uPapa J lapha eThekwini ubala lokhu organize ukuthi uTamara be right uzoba right kube khona abantu abafana noMboma umshubo lo usafe nje uTamara eThekwini kodwa safe ngakhathazeki ngayo kahle njengamanje singabe silungisa indaba yokubhukela amathikithi akhe ayikhale lapho o10 usekhaya already soku-announce lokho wemidlalo osemalume ziyaphutha wemidlalo yebo uspokesperson wethu lo asifundi ukuthi ahlukumezeke we malume yaza ziyaphutha lana malume ungekho cabanga sesine license yamahala manje sine 16 Pro Max into close to 40,000 siphinde futhi sibe ne interview yasokhosini wemfowethu yabona nje mfowethu uNkulunkulu usibusisile ngaleli khaya siyaqala ukuba nekhaya lo muntu wesifazane akusaba khona bafowethu wamkhaya umkhaya ubalo ngiyazi wemnyeza malume nonke abafowethu ngiyazi ukuthi bakhona othasi bayabuka ngewindi bathi kongcono kube mina uTamara kodwa bengayicabange ngani content kaTamara ngabe yimi nje ngithengana leli Paul hey sekulate man kulate manje apho Tamara webafowethu uTamara ube nethuba elingqayizivele uthinte sathinteka mina ngiyezwela ke mina ngangazonda la ku TikTok kwathiwa angihambisani necontent yabantu besifazane noma ngihambisana nabantu besifazane singaba abantu abake babhulwa
and ababhulishwa bacrucifywa ngandlela thizeni. So kulokho ngaze ngathinta umalume lapha eceleni ngeza ngomgibo ukuthi hayi wathi wancoma umalume wathe umqondo omuhle kakhulu lento le ayenziwe lento engane abantu kabaningi bebethi kanjani ngicabanga ukuthi njengamanje bayabona ukuthi kwenzakale kanjani noma bekuzokwenzakala kanjani bebelokhu bebuza ukuthi ena asingakhulumi ngomlomo icampaign umkhankaso usukile ubani nobani uzoba nethuba yikho nje kuphela ukuthi ngabe live ngoqale early kunezinto ekade zingiphazamisile kade ngibusiness kodwa sithi #TeamTamara singakhohlwa ngani zakwethu nansi account ama 10 rand nje kuyadepositwa lapha nabafethu senza umehluko we make a difference. Hey malume kwazi kwakuningi bafethu naze nangiphakamela nina naze nangiphakamela hayi siyaphusha abafethu Tamara yabona masithinteka umncane uxolisa wenzani yonke into noma mhlambe kumele ukuthi content yakho ife ay sebebaningi kakhulu abantu abafelwe icontent la kwa TikTok ngesimo sokubhulishwa nento kuthiwa oh ladies house nani yonke leyo nto le ngakukhohlwa lokhu bafethu sine interview nje special umacekeceke ukhuzini sine license konke nelena siyakhona mawukuthi ayikho sine 16 Pro Max into close to 40,000 rand angeke sikhohlwe into ezikanjalo ngapha sibhizi namhlanje sithi ufuna ukuhlanganisa iTez usathane uyodabha bafethu kanje lokujabhisa usathane le hayi yaqala ukwenzeka le iyaqala ukwenzeka lento ngiyacela ngandza kwethu sonke sivele ngiyacela ngandza kwethu cela niphinde nijikjele F1 jikjele i-account sivele lapha F1 account ukuze sikwazi ukuthi le mali silala ifikile ku 20,000 10 rand 20 rand 100 rand 200 rand 1,000 rand 300 rand yonke imali umuntu anayo ekhona wozani bafethu please wozani asiye nakho ngiyakubona lapho Njabulo Jiani Njabulo Qiniso haye Njabulo Mazibuko ngiyanibona lapho madoda talent ngobese ngiyanibona Mkhathini Snacks Pungose ngiyanibona Ernesto khuphuka Mkhunu Qalilinqi Simangaliso Nqovela ozani madoda kulungile shaba banene lokho ziyahephena ziyakhuphuka la kufanele ngenhla kwakho mfuka G nobhuti omdala lapha efuna ukubamba kumbingelela uthi mabava awufanele le moto esekhaya cabanga into asebhizi ngayo lapha eceleni umkhankaso uTamara ukhona uphephile Tamara uphephile ukhona sibekile ayiba uthi mavava siyakubingelela sawubona sanibonane bahlali base South Africa ubhuti mavava lo sawubona bhuti mavava awu mba wami uyaphela ngiyaphila hawu hey hayi lo bhuti omdala usikhakhane cabanga ukuthi ungaphakathi la kulentozana kuyipanel sengabe ngayokucinga lapha okulanda khona afuna ukuzongifaka ekukhulumeni nje kodwa bafethu nenzani ngeke phela bhuti omdala ukuthi ngikunxenxe ungithembise ukuthi sikhona bese futhi kuphinde futhi hawu umuntu engisuke ngimethembile Uthi ubongani mfowethu uyaphila ukukhethekile lo ngaganga ngathi ngizokubona agcina ngenzekanga bhuti wami ngiyaphila kunjani kuwena hayi sikhona nyanda siyabonga bhuti wami siyabonga kakhulu ngiyabonga uphile nje mfowethu hayi sizobonana bhuti cha bafowethu mina ngiyayizwa inkulumo yenu umuntu usethegwe kakhulu kulezi inkulumo kaSisithamara bhuti omdala hey mina kodwa manje phela mina angithi angifani nani ngokucabanga ngoba nina ngicabanga ngalendlela yena nami ngicabanga leyami emfishane okuhlulwa isikole awu ngiyayithanda indlela uTamara akhuluma ngayo kodwa ngiyibona futhi kuveza ukuthi kahle kahle thina abantu besilisa sibuthakathaka kangakanani
Bhuti. Ngoba uThamara ukhuluma into eyiqiniso kulabantu ke abacindezelekile mhlawumbe abanye baba bangaboni noma abanye abayizishosha. Kodwa nje umuntu uphila kahle nje ohambayo njengami ongaxoki indawo. Inkulumo kaThamara akukho la kufunakala athi ajabulele khona inkulumo kaThamara ngoba phela ufuna isize yena ngento emcindezele. Why kufunakala bese uthi azosizwe uThamara. uThamara inkulumo yakhe inhle impela kodwa inhle kubantu engibone ngathi abafani nabo bonke abantu. Why nina madoda mina ngibuka ubuyikhi bethu thina abantu besilisa qala inhle impela inkulumo yakhe kodwa ngeke vele ningayincoma nishayile ihlombe niyenzeni inkulumo kaSithamara kodwa ngeke izinto isebenzele ngoba ninalutho niwiki nina abantu besilisa ukube ni strong inkulumo kaThamara ngabe vele inifica niyilwela nina ukukhathazeka kwini nongabikho right kwini kodwa ngoba vele ifika kubantu ababuthakathaka ayikho nje into lento ekhulunywa uThamara vele kuma nje abanye nje besaba ukuphumela obala bahluleke indlini labahleli khona kunjalo bhuti kunjalo manje uyabo bafowethu singayisupport mina nje abama ngathi inkulumo kaThamara support abantu abafana nami hayi mina ngayibhejela manje support abantu abafana nami abavela abawiki ngoba ngoba nje lama kuthiwa sinabantu aba-2000 abala bangaka abantu abayishaya isifobolo ngokuthi hayi mina ngiyazazi ngineyintombi ngoba nina nisaba okokuqala nje nisaba abantu nisaba emjolweni ukhona umuntu ongasaba emjolweni yini nomjolo into ongaphela emjolweni uhamba kodwa niphathwa nivuma ukuphathwa odadewethu beniphethe nisemjolweni nabo nithi amafro uThamara inkulumo yakhe inhle impela kodwa ifuna thina abantu esistrong hayi nina ngiyantshela nathini impela hayi nina besithule nje silalela besithega lapha nalapha hayi nina ise right nje ngoba ekhulunywa yini kodwa mayisifike kuthina noyibona futhi ukuthi izoba nomehluko kangakanani webhuti omdala into kanjena la bhuti uSikhakhana akusiwona wonke amadoda ahlulekayo kuyiqiniso lingephikisa ukuthi amadoda amaningi bhuti omdala adonswa amakhala abafazi bawo endlini amadoda ake wanalo izwi ngicela ukulungisa la yes ngiyayixolela indoda edonsa umfazi ngekhala kunomfana odonswa umuntu ajola naye ngekhala alright shuthi ngiphambanisile la ngoba isikhathi esiningi vele kuyajolwa kushadiwe kodwa ke abantu besifazane sebebe namandla ngaphezulu kwabantu besilisa isemjolweni nasemshadweni bhuti uSikhakhane kuyinto efanayo iningi lamadoda liphesana nencindezi kunabantu ngiyaphika mina wemiyezi yes abantu besifazane akukho la abantu besilisa akukho la akuvela khona ukuthi cha umyeza siyambona impela uyalo ukuthi hayi le nto uyibona imcindezelo kodwa umyeza sizwa mhla kuthiwa kukhuluma usiqiniseke ukuthi hayi abantu besifazane bayinto ethile bese shaya ihlombe lapho ke akasilizi umuntu amnene akethi mina ngifuna nje ukuthi support senze webhuti ngila lapha engikhona yabona njengoba kunabantu abalula isandla abashadile abashadelwa yimina amadoda ngoba lento le campaign le isupport yayo isupportwa abantu besilisa kakhulu kunezinsizwa kade ifaka imali emini engafuni ukuvelela obala ngesimo sokuthi isathi ukuthethiswa impela uyabona ke laba abangafuni ukuvelela yibo lwabisha impela ke laba abafana nani ke laba uyabona nje labo abangafuni ukuvelela impela kolwabisha ke labo bangalungile tu ifuna vela yabona inkulumo kaThamara ifuna vela amadoda ifuna noma ngaba uyona indoda kodwa ifuna umfana nje o strong oyimisele ngokuthi ubani ngoba inkulumo kaThamara isiza wonke umuntu naye umuntu wesifazane iyamsiza
kakhulu isiza bona kakhulu futhi nomuntu esilisi yamsiza kwelinye iside ngoba sonke uyabona mhlambe la kulo life mhlamba akekho umuntu ongenalo iqhasha kubo yebo yeah uyabona ke njengoba kumaqhasha uyabona njengoba sonke sinamaqhasha nje makithi kukuthina ukuthi uyishuzela ukuthi wena uyathanda yini kwena ukulandela komnye umuzi lizokwebhana nelakweni no ngoba zoxabana maqhasha akuyona into ofuna uyitshelwe yimina ukuthi hayi lokho 1 2 3 into ofuna uyitshelwe izodwa izobusa sibane sisodwa uyabona manje uyabona ngabe ufuna leyo nto la kuyona into sengathi ngoba nakho wena awuyenzanga nami ufuna ngingayenzi mhlawumbe choice yami yabona nje ngoba usuqala Shakhana wathi iqhasha sivele sekhona lapha isiyonakele vele angithi lento ikutshela ukuthi akekho umuntu ongenaso isici esisegcekeni kubo noma umuntu ongenayo umuntu okhubazekile osegcekeni shuthi uthanda ungazenza msulwa ungayingcolisa ungenzani kodwa sonke siyalazi iqiniso ekufuna sibhekane nalo okufunakala futhi ngoba ngisho uma bethu engasho uma wami ukuthi akathandi inganwe iqhasha kodwa unamaqhasha mhlambe nawazele asehlele ekhaya kodwa yena ufuna yogana bana amaqhasha yena engafuna kube khona lo muntu elizogana kwakhe yazi odadewethu abayisole nabo ngamaphutha abo wethu yebo bayisole ngamaphutha bangathi manje ukhona laba athekwa khona ngamaphutha abo bona bese befuna ukuvusa umhlwenga ilento ezokwenza ukuthi abantu bafune ukulwa bafuna ukudefenda uyabona nami njengoba belwa nje odadewethu ngiyamsupport uThamara kodwa abathule futhi ngiyamkhuza uThamara ayithamara ayikhozi uzoqinisa yakho uyabona hayi mina ngimi naye apha Tamara apha bafowethu le team le ngiyayithanda le team entsha bafowethu ngiyithanda kakhulu le team Tamara bafowethu anifake no 10 rand ngokukhulu ukuphuthuma sizomeseka sizomsupporta ngoba akushoyo kulapha noma ubani kodwa funa wazi ukuthi intombi yakho uma wengane yakho umuntu omfice mhlambe kade uma wengane yami useyintombi yakho mayelwa kushuthi akakabi nawo nembeze enhlizweni yakhe akukho la isola yebo ngephutha lakhe ngoba yena ufuna ngabe uthi ukuba ngiphosekanga kulesiselo ngabe lemvimbi iphuma emva kwami futhi sori kancane ngike ngathi mangiyithinta indaba kaThamara ngase ngiyabheka ukuthi amehlo enze njani ukubona khona la endlini yikho nimduzu ngase ngibona ukuthi hayi usuthi ikhamba kahle ngoba nalo live ngokubambe khona la endlini nje usengishiyile uyolala hayi ukuthi ngise toilet ngisendlini ngiyabonga yabona webhuti Sikhakhane kunento ivezayo la ukuthi akekho umuntu ongenaso isici kubo isici seqhasha iqhasha intombazana mhlawumbe ezalele ekhaya and into oyivezayo bhuti omdala ukuthi kahle kuyiphutha akulifice kodwa ngandlela thizeni kodwa kuba sekhaya usuzolisana nomakoti bobhuti bakho ngoba uanti wena ongakwazi ukuhamba ekhaya noma uanti wabanenhlanhla waba uthisha ngesimo sokuthi mhlawumbe ubhekele ekhaya but sekumele ukuthi ulisane nabantu abazovusa umuzwa la ekhaya kuyiphutha le nto kuyisici le nto leyo ngiyayizwa lapho bhuti sengiyayihlaziya nje ngiyibhekelela ngiyibeka sobala ukuthi kahle uthini kule nkulumo le kunjalo mina ngesingami ngisho njalo kodwa akusho ukuthi ukucatshangwa yimi bonke abantu bazocabanga kanjalo kungenzeka nami ngicabanga into errong Bhuti ngaba bhuti lento enkulumo oyikhulumayo ngaba kusilona ihlazo noma ngaba akusikhona ukuthi umuntu osuke ezalele ekhaya ngabe intombazane iyazivusa isibongo sakubo ukuba ukuzalela kwayo ekhaya kwenza mhlawumbe icontribution noma umehluko omuhle ekhaya ngoba intombazane ayizivusi isibongo sakubo noma idlulile emhlabeni yadlulela kubo akusiyona into eyisibusiso leyo ngoba angaze ngizwe mina kuthiwa sibiza la ekhaya uAntu Sibanibani
owahambe ukuthi owayehlela ngaze Miyeza ake sigudluzeni nje kancane mfowethu sithathe njengokuthi umuntu osuke engenawo amandla imoto entsha nemoto used ayifani ama price store yeah ufuni umuntu akuzwe kabi lokho engathi khona umuntu engisho kanjalo nathi bantu besilisa ngokuntuleka kwamandla kungenzeka ngempela umuntu abone ukuthi yabona ukuyoqala into entsha ezongihlula endleleni ungcono ngiphele khona la endleleni ngoba khona la esengihlangabezeke khona utomdala omunye umuntu ngempela uthola ukuthi bakhona abantu bafowethu ngeke sisikhotisana bakhona abantu abatholakale bebuya kwabanye abantu kodwa bayakhila imizi khona iyaphila kunjalo bhuti omdala kunjalo yakhile futhi imizi engeke isawa siyobuyiswe nje okunye ngesinye isikhathi umuntu wafunde emaphutheni akhe loyo noma wazi lapho khona abanye abantu abangakawabona amaphutha abathi nje mina ngeke ngize ngithandane nobani ngoba ukuthi lento ke ngibona ngathi usisutha Mari yona ayilwela kakhulu ukuthi why is comparing hey kuyasinda iqiniso alinayo indawo and iqiniso into engathandeki abantu besifazane banenkinga nje iningi labo hayi bonke banenkinga ukuthi ngale nkathi makuvela into esukuyiqiniso imoya iyaphakama umuntu nje uzondiwe kube umuntu ukhathalela into yokuzondwa ngabe kwalo live noma lemkhankaso lokuphushwayo ngabe uyinto engekho futhi omdala manje ngoba ke mawazi ukuthi usungakoleti umuntu kulabo bantu laba suke bengaba nezinkinga ayi kubalekile iqiniso lohlezi liqiniso futhi angeke sikushumayeze even naseyinganene ezizayo ukuthi zibe ephuthene elilodwa lehlakalo lo dadewethu noma ephile ngokuqola angithi enye into Miyeza kufunakala uyibuke bangaka abantu abakulo live 5300 nithe abantu abasupporta inkulumo kaTamara isifiso sene proposal ukuthi kudonate ngamalini for ukuthi siyayisupport inkulumo yakhe bengicela ngacela bhuti omdala kubantu abangaphezulu kwa 200,000 abalandela uTamara ngacela at least nje u10 mawubuka ke njengoba imali enthe 13000 ukhishwa imali enthe abantu abangaka u13000 akuzwa bhuti ukhishwa abantu abangaki u13000 u13000 ukhishwa abantu I think abantu abangaphansi even ngazi noma 300 yeah 1.3 yeah ukhishwa abantu aba 1.3 yeah ngithi uyayibuka ke lento ukuthi ikutshela ukuthi vele la kuyakhohliswana ubani umuntu obathiwa kana u10 wafakela umuntu mayethanda eyizwa ukuthi inkulumo ekhulunywa la iyamthinta iyamseka yazi webhuti mina kodwa yazi ukuthi emboma into enginye ngiyibonile ukuthi kuma viewers abantu besilisa babaningi kunabantu abesifazane vele kade belwe mina be-against abanye bazolalela I'm looking for ama screenshot abanye benza ama video ngiyazi mina ukuthi yini yenza bangabi baningi abantu besilisa ukuthi bayizihlamba account bafethu account uyabona ukuningi abantu besifazane nje la bazogada amadoda abo ukuthi akhonani hayi ngiyabona ukuthi utheni zihlamba iyona nto nje le hey man yeah uqinisile la webhuti usikhakhane ithuba bengilivulile ngoba ngifuna uaccommodate wonke umuntu ngathi akuze kushaye umhla ka3 enyangeni ezayo ngesimo sokuthi wonke umuntu iaccount bafethu bayecela kuma comment ngesimo sokuthi wonke umuntu akwazi ukuthi alingasho ukuthi yena wasala noma wayefisa ukuthi ngiyazi ukuthi baningi abantu asebethola ama intimidation amadoda amanye afaka imali esithi engafuni ukuveza ngesimo sokuba yilento lekade uyisho ke bhuti omdala engakwazi ukuyibiza
nelentozana nesimo sokubhekela kwesimo nje esikhona kodwa ke basazoba nethuba ulive ngiyazi ukuthi bakhona abantu abawurekhodayo and usazopostwa nakusasa naphambi kwakusasa umkhankaso wonke sifuna ukwenza ube successful ukuze kungavalwa abantu imilomo kwavela uKhini Shandu la bamncikisela bhuti omdala bamncikisela ngecareer yakhe umcineka akasakwazi ngisho nanokukhuluma kwakukhona abantu ababizwa ngoMamthembu nezingane okuthiwa oLindi nanani kunabantu abanye abangenayo imisebenzi ngesimo sento ebizwa ngokuthi angiyazi kahle lapha ku Facebook ngokusebenza isithuwa yini iLadies House so uyabona ukuthi kwanohulumeni uyacontribute kakhulu ekuthebeni ukuthakatha kwamadoda abanye besabisa uThamara la bembuza ukuthi usebenza bafuna ukwenza eni ngoba befuna ukumbhoyika mina ngeke she mina ngeke mina ufuna ukwenza petition uThamara vele sisazocheck ukuthi la asebenza khona kumfanele la asebenza khona bafuna simthole umsebenzi lokho sizokubheka kodwa ke baningi abantu yabona nje uma ngathiwa mina njengomyeza bengumuntu ovela ku television ngabe namhlanje bhuti omdala ngabe bengizovuka ekseni ngibizela i-disciplinary hearing ngesimo sama-comment kuyishow mhlawumbe kuzokuthiwa bengiyi-programmer noma mhlawumbe bengiyi-presenter noma mhlawumbe ngiwu-director wayo if mina nguwumyeza benguwumuntu mhlawumbe oyi-event organizer ngaba ngikwazi ukufika kanjena ngizothi ena ngime umkhankaso ukuthi uThamara akakwazi ukubhekelela akakwazi ukusupport ngaba ngikwazi ngesimo samandla embokodo mayihlangene ikwazi ukuphushana ngento ewumsangano noma into abasuke bethi abayithanda ngaba kwenzakala yonke leyo nto leyo ngenxa yobuthakathi asisho ukuthi ubuthakathi bawo lembokodo ngoba eyintweni nengqondo abayiphuma onke lama campaigns kodwa eyintweni ezobuthakathi nezophuca omunye isinkwa yilawa okubona la khona lo mbokodo babo lo kokunye lezi hlama lezi kade ishow mavava lezi zamadoda lezi bafowethu elendaba ukuthi nizolokhu nime emva kocherubeni laba lokubencikselela isona sikhathi lesokuhlukana nenja lahla inja njengamanje kuhlukana inhloko nesixhanti umuntu okuyena yena usayida noThamara ongahambisani noThamara mnyeke kusase manje ngoba vele lo muntu akakulethele lutho empilweni udoti leyo nto leyo imbungulu ezokuncela igazi mushiye lo muntu okhomba ukuthi uagist uThamara muyeke kuyimanje nami ngiyamnyeka lo ngiyamnyeka sengimbonile na ukhona na qiniseko benikhuluma bhuti ukukhuluma cha bese isiqiniseko sakhuluma cha besibuza isiqiniseko nawe unayo umuntu obanayo ngathi nawe uthi uzomyeka banewethu babemyeza nawe bamavava malume maqwabe nawe isiqiniseko Papa G bengisacela ukuhoxa kancane ngoba ngiyavuka ekseni bengisacela cela ukuthi weThamara cela ukuthi uhambe ngo10 25 minutes uhambe ngo10 bese uyophumula usekhona cela uhambe ngo10 siyacela ukuthi uphume ngo10 nathi live sesizovala vele siyaphuma sinalanga lonke ne-update yonke abafowethu abade besafisa ukuphusha cela ukuthi baphushe kokugcina as little as 10 rand Thamara cela ukuthi uphume ngo10 lana ngizokuthinta eceleni ngezinye izinto zama-update futhi usikhakhane lana ku-live sesibe nenhlanhla sathola uThamara ilicense yamahhala ehamba learners ne-license drivers license i-iPhone 16 Pro Max close to 40,000 rand special interview okhosini ngiyakhohlwa kwesifo ukuthi yini so mana ke miyaza mina angifuna ukulala ngikhohlisi yes but ngizwile license yes ebiqhamuka umkhwenyana uMasango ngayizwa Pro Max eqhamuka Papa G ngoba uPapa G ngimuzwe ememezela futhi umuntu wakhe azosohupha uPapa G masingasayitholi leyo Pro Max
Ngizobe ngikhona la ku live umcimbi wamatshitha ushaye Papa G umcimbi wamatshitha ushaye Pro Max sesiyazi ukuthi sitholakele angazi phela ngomcimbi wamatshitha ugadwe inkampani yakho kodwa ke bana ilokhu uzile vele ukuthi abantu abangene mahala imali ikoleke njengoba kade ngiphumile nje nala kwi-call ngiphumile WhatsApp umthandeni la bengifonela wathi angi-announce naye lapha kade efaka u-3000 kuThamara ngoba bethi angimisendele i-account uyabona ulive balungela ku-live umanqele umgqamelile umthandeni uthi naye angisho ukuthi nawe uyasupporta kakhulu manje uyanqena ungena ku-live kwenzakalani kahle kahle bafethu abantu abaye kumfona kodwa kushiwo igama lakho kodwa uyanqena ungena ihlupha ibuyele akafana legenge nobhontshisa eqolo la ithola khona kushawa khona amadoda isayita nabafazi enginyanyisa kanjani baba ngizosho nje mina okunye okuthe kuhluka yabona-ke nje usunale content onayo sengathi-ke mase kuyophela unyaka sesikuze usukhuluma indaba zepolitiki kanjani manje ungasixubeli indaba lokho nje yebo usunabantu ababona ukuthi basebenza kahle abanye basebenza wrong hayi ngoba makwaqala leyo sizoyinikela ezandleni zakho uma siya-interview sicela ukuthi Gado uwe siyocela ukuyinikela ezandleni zakho uze eThekwini bengayigwangani aniphendulanga ukuthi ubani lo obe request ukuthi nginganize kwi-interview okhosini hayi uthe ngamjustify ngizokusendela ku-WhatsApp bazomniza I think it's Friday uzonginikeza uhlelo lakhona sengenesho nje ukuthi amanga leyo nto wesikhathane umtshele lo muntu ukuthi asifake uyabona njengoba singalidlali nje ibhola ngoba asifuni into ezosimaka isikhakhane mina ngoba lo live ukhona bhuti omdala ngizoku-update futhi naseceleni konke okushiwo ngiphinde ngingene mina kulo live wenu nibuye nithukane nini cha bhuti omdala akekho umuntu okwasebenzisa inhlamba lana ngabe futhi sesimblockile angifuna zabe khona ngcono ukuvikela kunokwelapha right bhuti kulokho mina ngizoba yigadi laleyo nto leyo ukuthi khona abantu abamenishina umsakazi la ngoba khona abantu abamenishina umsakazi la ngoba la bebonelo de hambe commenta kwinto kaThamara uthi uyamsupport uyotext nokuba no producer umnikeza isikhathi uthi uzombiza nini ani kahle ubize kodwa ilokhuzana kaThamara interview kaThamara ikhona bafuthu nathi sikhona izobe ilandelwa yimina ngemuva kanje kodwa mavavu yena ufuna iqapha ingane ngaphezu kwalokho bhuti ungakhuluma bhuti kuthi phela mina uThamara ngisengamshela nami ngimjolise njengontanga hayi bhuti ngiyajolifana phela mina ngidlali kanjalo yabona phela cha mboma mfowethu uma ungafuni ukumgada uThamara isho ma uthi awufuni sigadele yena oji bayazi imigudu efuna bayilandela kunankinga wesikhakhane hayi yabona isiqiniseko wathi lalelo isiqiniseko wathi wamfaka kulo mathi ukhuluma ngemigudu lalela-ke kunensizwa lapha esenza ofisi lakhe ayedlali kanjalo hey ithi mayikhotha uthi ubuze kuyena bhuti uthi manje Jim ufuna ngehlisa imali ufuna ngenze njani shuthi angehlisa ama-security phela-ke uma ufuna ngehlisa imali bayithi imigudu umuntu uyayazi hayi akuyona inkinga ungathatha ngishiye yami igenge uhambe nayo uma kuwukuthi kunento edinga ukuthi uhambe nayo akuyona inkinga lo
Angisho ukuthi into ngazi wesikhakhane ngoba uThamara uke wakuveza ukuthi naye uyiqhasha uthini ngalokho akunankinga mina mfowethu sengikwenzile okuhle sengifaka noma yini emgodleni wami ngobona ekhaya bafethu wamiyeza yes but mina ngisenalo ihlazo mina angisenalo ihlazo sekuthiwa nje kodwa le ndoda ibisixakwe yini kukhulunywa kudlula kucelwe phakathi kwesihlalo phela mina ngiyindoda impela hayi ukuthi uyasho awuceli uyasho wena babamavava usaceli manje usuyasho usuvele wenze hayi mina siyabonisana sihleli phansi sikhulume lonto esivumelana ngayo kuthathwayo kushiwayo kuphela hayi angisenahlazo nje mina angisenahlazo mina hayi Bhuti usikhakhane ngokunye nokunye bafethu uyashaya u10 manje lana sesiyaphuma la ku live angithanda ukweqa isikhathi wathi usikhakhane ngelilanga sinaye ku live wathi sibona soko mahlalela sinemsebenzi yethu eminingi ngabe elendlela kwakusho kwacaca wathena ngafana nosiqiniseko Omavava yazi umavava kusamele sithi ukushayana sishayana lelonto yazi wangedlisa isitshozi yazi wangedlisa isitshozi ngawuvushana nami mina ngabhenwe kushaneni nomuntu Selling malini madoda Tamara imalini selling yona manje yazi umboma akafuna ukufaka kusafaka abantu uzogcina sekugcineni yazi uzovala umcimbi sesekhona malini umboma sinayo Tamara buya lana sekhona mali umboma mina ngifaka isignature hayi mfana ngiyakwazi nje ukuthi ungafaki manje bazovele bengafaka abantu ngone basezivala sekugcineni hayi yabona uzovele uzofaka isignature wonke umuntu mase yasaba no10 rand wakati 10 rand ubalekile angibakhona umuntu engimmisile obethe ufuna ukufaka u20k ngathi ngcono uma sesiya ngasekupheleni ngomhla ko1 2 3 month end ngoba uzodemotivate abantu Tamara cela usicheckela mfowethu ukuthi malini esikhona usiyashaya u10 bafowethu manje la sesiyahamba sizoqhubeka kusasa umkhankaso mfowethu sizobona ukuthi kuma kanjani cela usiconfirm imali esikhona malini 17,975 bafethu asenzeni u20 masiyalala asenzeni u20 siyakhuphuka mase ngikhulumele umyezi hayi khuphuka ngempela uyabona ukuthi mina ngifike nesibusiso esingakanani webhuti omdala phela ubungeke uthinteke if ubungeza ukufika nesibusiso futhi ke sisazoba sikhulu isibusiso ngoba umsebenzi usemningi bafowethu usemningi umsebenzi lezi insuku lezi ekhona awafikile ama followers kaTamara la ayikafika insizwa khona izohola kuyale siyazi ukuthi nazo ziready ngomhla ko25 30 kuya komhla ko1 nazo sizoyinika ithuba ngisaqoqeza ami insizwa ngibuza ukuthi nithule nithini ukuthi konyoka alizwe ukuthi kuyaliwa lapha Sikhakhane uma ngabe sezilwe insizwa ngicela ukuthi sizenzele ama special guest khona la kwi publicity kuzonto abakayikhonjwa beyobe bekhona bonke lana sizoyidedela nje zona zodwa la special ngalolo langa lelo hayi lungile ake singaxoxa umuntu ongeke siqoqelela ukuze kuqhamuke kuyi surprise kodwa kusalayo babamavava ngisho ngigade wena mina akunankinga vele sengiqalile ngugadile kumanje ukuthi wena wazi Mboma ngithembe wena Mboma wena Tamara sesisohlela ke njengamanje shuthi ngoba ubhuti omdala umgcina ngokumbona la
Funa sike sihlele kahle ke ngulethe kuyena straight akubone kuze kungathi mase kumele uyokhozini silethe umuntu angamazi. Akabheke mhlawumbe ngamshela nje ku-inbox yakho uTamara okubheka ngibuye ngishela ngikhohle. Awukazi no. Wesikhakhana kanti ushela izwe na TikTok. Yazi sikwenzakalani? Ngiyamshela kanti ngisuke ngizomgqoka emzimbeni impahla zomgqoka. Nange chaza uTamara mabavungalani. Tamara siya. Mina uTamara echaza kwenzakalani Tamara? Ngicela ukubhodla. Angazi usiko kuyisiphi lesiwombe lesi la ake wathi ukutrenda khona kancane futhi mavava. Ngase ngayomstopha ke ngafuna ukumbona. Awu. Lengana tinjani? Lengana tinjani? Lengana tinjani ngempela? Manene. Chaza phela sekwenzakalani khuluma phela khuluma. Ngisachaza. Ukuthi ngangamazi lo muntu ekuthiwa ubhuti mavava ngangifuna ukumbona. Khuluma ngane kwasekwenzakalani khuluma kwasekwenzakalani. Mavava niyazana nalengane ngeke awuvale lo live hayi. Yasola la. Yebo mbom. Yebo mbom. Kwasekwenzakalani. Lonke sifuna mina. Sifuna mina ngombuzo ukuthi hawu wasiphelela. Ngiyabona lengane mavava suyigada kangaka nje. Uyazi ukuthi ngaphandle kodwa nani bengibiza ngoba benibona kubalekile ukuthi ngisondele uTamara. Vele besazi ukuthi ubalekile kodwa Sikhakhana ngikwazi ukuvumela lokhu ngesimo sokuthi angikwazi ukuvumela ukusikhakhana uTamara akasezi kuwena bhuti omdala fethu akasezi Tamara. Ngizomzonda ngalokho. Manje yazi ukuthi thina sisaphusha la weTamara. Abafowethu lana kumele ukuthi bakusupport ngayona yonke indlela. Saphusha nabafowethu abaningi ngabo basazofika la. Le ndaba yakho ukuthi angicela ukuthi nje uwenze ivideo lapha uthi cha ubudlala kwazi umbheka ubhuti mavava. Hayibo bengidlala. Uyazi ukuthi mavava yazi ngisolani mina ngosiya. Yazi ukuthi mavava ngisolani ngosiya. Mhlawumbe noSiya naye ngoba enza lo mkhankaso usebhekile mhlawumbe useqoqa imali yokuyolobola bese ungazosidakela wena. Lalela Papa G mina Papa G mina ke gadiwe ngezinga eliphezulu asinayo into leyo into kanjalo. Ayiqiniseke noma ngisamthembi wayesethi ingane ingabisaka kumavava angisamthembi ke manje noSiya ke manje. Labantu abathembisi bobabili angiyazi lento angiyazi lento ukuthi nakho lokho uTamara kuhle phela ngeke saze ngeze nje kuhle nakho kodwa asidluleni nakho akunomuntu ongizama ukunquma inzipho la ngani umsengilimaza ngoba ngibhizi la noma linyazwa unobhala lo yeah no ngiyezwa isikhakhana leqhuma eceleni ukuthi mina sikhakhana kubiko okwami nawe mfethu noJila ngoba lento le makuthiwa ngiyalobola komele ukuthi niyazi ukuthi ninabantu enobe nihamba niyokwenza leyo nto leyo futhi ke umuntu uyohamba yomemeza kwaTamara ebehlinileke ungazosidakela nasiya eqile manje mababa ulungise le ukuthi ingane nake nabhekana indaba yakho nimiswa kanjani Tamara mina uyazi bafowethu weji msana ukuthuka nithuswe into eningayibonile nixoxelwa ngayo ilindeni into niyibona ukuthi ikhona noma ayikho uyabona ayi kodwa mavava ayingeke wena phela awusangena ngene into social media uzuze ayingeke ayi bafethu ayi yabona nje bafethu ulandwe yini abafowethu nathi angize la bengilandelana singakho isidingo sikhona isidingo thina olunye uhlangothi kodwa ingane nama sihlambuluke lithi
yake hambe yakubheka uma uthi wena awuhambe ucheck lento wethi into efanayo wethi mina nawe ubukhale ngentombi zakho uthi intombi zakho ihlala ipostana nami ngengulwise ngalokho ngengulwise shi awuphume kulo wena mababa into efuneka wenze uright mo blockaneni awunqane uvela ucomment oyisa umuntu nje umeyise usanda kungeyisa ngaginqika phansi ezinsukwini uyishaya icomment ucela ungayisho into bizolimaza into eningi mavava hamba manje sekuhlwile ulale kahle beqonye inzipho lapho wena Tamara namavava le sengiyabona ukuthi ule ngane ikhuluma ize ikhwefa amagwebithi ikupha amahlombe ngithatha ithembeni sengiyayibona ibackup yayo ukuthi kuphi ka maneni wethi maneni Sikhakhane imene umuntu okubize la bengakakukhulula ibhuti omdala besabheka 20k ukuthi yenza nani no G akume alokho asikuphazamisa umkhankaso wengane nini udlalele umkhankaso lento yenu no G ukuthi ndenza nani ngoba ngicela nikwazi ukuthi kube ukuthi mhlawumbe mina kuphela umntene emsabayo ngoba ninovalo kakhulu makiwa ngakubantu besimame akaze kwabona abantu ababuthaka kanje senithuke ngakho bese ngeke ngayisho embi noma enhle hayi bafowethu hayi Tamara malini ngakho ukuhamba malini Tamara ayifiki 20k namanje bafowethu ukuthi nawe yashesha too much ayashesha umavavai yeah check kodwa faka ngabuhlangana manje 18,387 malini 18,387 ushoda 1.7 bafowethu asiphushe now 1.7 bese siyawuvala live kube u20 asiphusheni bafowethu nanoma malini efakwayo ayinawo umbandela noma u10 rand onawo nani asiphusheni ngani zakwethu asiphusheni yeah sonke sibhaleni upush bese siyakhululeka la basayinquma kahle inzipho lapho futhi isikhakhana ngasuthula kanjani basakulimazile bangitaza yakitaza uTamara ono connection wasendlunkulu akatholela uTamara iposition lapho yokuba unomehlo weingane lapho ya akazi ubizwa ngano lapho endlunkulu akathola iposition uTamara uneyale zinhle kabe emphakathini isiqiniseko ngizokhuluma into ezokwenza abantu ngabikho umuntu ozofika lo buthongo kuze abantu bebhekile ngicela uyiyeke awukhuluma sikhakhana mababa ukuthi mina khuluma mababa ukuthi mina ene ngoba vele lapha emcimbini mhla ka24 begade wena simnikeni uTamara mama VIP amathikithi uzophepha ngoba vele wena obugadile lapha eMathutu Festival buza mnike papa J ngoba yamsabele kuthela weji Thaku wena mavava uTamara uzobe hamba nobani emcimbi ngizokuphendula nje uTamara mavava uzohamba nobani lo mcimbi weMathutu Festival uzobe hamba nobani uTamara umcimbi uzobe hamba nomavava account bafowethu Tamara uzazi ukuthi ke 24 amathikithi akho ngizokusendela wona ama VIP amabili ovele bavava wadinga vele lapha kuMathutu Festival cha imboma security bakwethu ezobe igada umcimbi suthi Tamara uphephile ndoda 24 May asho futhi ucabanga ngolalaphi wesikhakhana uzolala nobani hayi lokho kusaqodliwe ke lokho yini wazi ukuthi uzohamba nobani god ukuthi uzolala nobani Wena phela nomngani wakhe noma nabangani bakhe ayikho inkingi
bafowethu before silale besithe short 1.7 nayi account kaTamara besithe nje ahlangana no 20k 2307686599 uCapitec uMisi Mzimela cela ukuthi sihlanganise kube u20k bese siyaphumula so lokuseqisa insuku mase ku serious sivala khona ubhuti ongafundile owahlulwa isikole ngokusho kwakhe uthe uzofika nje azogxiviza isignature baye sekuyovala le but ke siyazi ukuthi kuyobe sekuyibandla ngempela nanoma ubani osanethuba futhi engafili ezokuvaleleka ithuba lisavulele ngoba mase iqala zithi mhla ka 29:30 yale hayi kuyobe kukubi kakhulu bafowethu kuyobe kukubi kakhulu kuyobe kujabha usathana ngoba ezolala ekhala nje namhlanje ngayo langa lelo uyobefa inkosi impela ikhona kodwa ekuthiwa usathana wejingo ngoba niyasonta nini ngisasonti mina ungiyephansi yebo sis uyasonta Nkunzi awu usiqiniseka ukusonta uyaphoqa bathile yebo mababa hallo jakuhlanga yebo mababa ngicela ukubonga mfowethu ngokukhethekile nje kubafowethu bonke ave usondela kulezi zinto ezokusupporta abantu ngasuka nje kudala ngizwe obe neyinkinga mfowethu ukukhulunywa ukuthi kuphi ngalekelelwa khona wawuhamba phambili lapho omawelewele nabanye nje yeah ukubonga nje lokho ungathi ungaqhubeka njalo uyaphetha kokunye kodwa kulokho mfowethu ngincoma kakhulu hawu mboma kamqele ngiyabonga uyezwa G ukuthi utshelo ezikabhoqo uya appreciate kodwa utshelo ezikabhoqo futhi cha mfethu wena into yakho manje sina sokuvala ukukhuluma nawe wena noTamara uTamara ovaya ngapha office ngimdluzela amavava lento yakho izogcina siyivala yona siya ngoba manje asifuni lo angazi ngoba waTamara wakho londo usuke ngamtholi nonke hayi wena miyazi uyazi ukuthi inezokwenzeka meka satholakala ngofuna lokho ikhathaza ukwazi ngisho wena myeza uyomkhipha nje baba balengagcini ngokumkhipha simthume sithi akamlethe yena awudingi ukuthi uyichaze lo nto uyawazi kahle wena impesi ziyalaya-ke manje hey bafowethu 20k bese siyaphuma la 20k bafowethu ayikho nensizwe bengafaka i1000 kusala 700 enye ifaka 700 bese siyaphelela bese obuye siqhubeke bafowethu nakusasa phambi kwakusasa ithuba mhlawumbe singeqisa usuku noma 2 days siqale ngomhla ka 25 kodwa nje sikhona sabona ithina othi sithanda wejini yebo buthi nansi ingane yakhe ithi thina sithanda umsana nansi ingane yakhe Mayengo ethi amadoda ayathanda umsana Mayengo Mayethi umsangano usho bani qala siqale Mayethi umsangano usho kubani lalela uSolami useze wangibloka sibanga le ndaba ukuthi ngiphosa uTamara zonke insuku uthemba ungena ube ngathi uvuna bona wathi hayi windoda amavava awuboni manje sekuthiwa ngasekugcineni ngoba inkulumo yakho usuyishintshile webafowethu uthe usikhakhane lana umthandeni abantu abasuke befana njengalabantu abangama public figures uma ngabe bezolula isandla entweni kanjena bekhombisa ukubuyelwa ingqondo kwezinye zezinto noma beyikhonzilile entozana ezabona usikhakhama siyabonga abafowethu ngecontribution ka 3k ngeke sikukhohle leyo nto leyo nabanye futhi abafowethu abasazoba namagalelo sizoba appreciate nalabo abafuthi abangafunanga ukuvela nabangazi ukuvela futhi abasezayo siyoba appreciate abafowethu ngazo na zonke indlela asinayo inkinga leyo nto leyo sizosigcina futhi asiyikhulumi nje into yosikhothena abafuna ukulwelwa abanye abantu mnyaza kuvela umthandeni nogovozile mina
Ibona into engibakhumbulayo labo ababaculi. Ya engibakhumbulayo. Angalokhu ungipintshiswa. Ofunayo ungena uzongena, ongafuna kayeke futhi. Vele phela ku-right, hey, ku-right. Asiqiniseka asisho ukuthi ongafuni akayeka siyalana kuphela kubafowethu abathanda udadewethu noma banokufisa ukusupporta umkhankaso wethu ukukhuluye phambili. Siyabanxusa futhi besibacela ngesimo sokuthi sinothando lokusupporta ingane kuyona yonke into ingabhayizo social media ezishintsha icontent. Ongenawo amandla noma ongafikelanga ukuzwa akunankinga leyo nto le asisho ukuthi akayeke noma akunayo inkinga ngoba umuzi usungakafuni kodwa sonke sinayo phela hayi ukuthi siyangisekude labo kuphela kusekude kakhulu. Wesiqiniseko nawe siya nawo mavaka nawe umthandeni uyayisenda i-POP i-reference yakhona ibhala ukuthi Mr Myeza usayisenda i-POP lapha ku-WhatsApp ukuthi usayithumelile ngempela sesiyibone la akukhuluma into engamampungu. I-POP ethi Mr Myeza lapho Tamara siya appreciate mfethu kulokhuzana kumthandeni usibongele bhuti usho ukuthi siyabonga kwande nabafowethu futhi abasezayo nabasazoba nothando siyaqhugquzela abafowethu ukuthi ingane mangabe imile nakuba isikhathi esiningi Tamara uzakusupport nabantu abazela abanezingane zamantombazana nani we really appreciate Papa J usibongele kumthandeni mfethu ngoba nani yakwazi ukuxhumana naye eduzana siyawubonga kakhulu umsa nakwabanye futhi abakwenzile mina futhi ke hayi kena yedwa umthandeni bafowethu bama 10 rand ngoba kahle umgomo uthi u10 rand as minimum as they can. Siya appreciate abafowethu noma ngathi ufaka u10 rand mkhulu ngoba usuke othandweni asekukhululekeni kwenhliziyo wona wonke umuntu osupport udade ngabe sesiuva live silithi imali yafika nangumzukulu umfana Tamara protection fee nangumzukulu umfana waceza cha naye la WhatsApp sethangisa account uzoyenza khona nje manje siyabonga mzukulu akafaka ugogo bomvu siyabonga appreciate weqinisa ukuphuzeni namhlanje indlela othi ezulunga ngayo hayi uNkulunkulu wangibusisa mina emhlabeni angaphuza utshwala ngazi ube ngiphuza utshwala ngabe njani ngicela niblockele nje ebhali account yakhe khona umuntu obhala u16 angazi ubale nje ebhali account yakhe kaniblock isebenzisa ubunja nenzala bonke abantu balambisa bayidinga imali kodwa uwazi ukufaka i-account sayazi ngekhanda kaThamala ithi 23 ino 566 nobani lolo dafaka u16 account yakhe akangayenzi lonto uyikhatha nathi ngempela usahlala hayi khuleka cabanga ukuthi ayekho umuntu ongekho alert ukuthi kwenzakalani. Tamara cela usicheckela sisi kuyafika kule khuzana ku20 sekumele ukuthi manje sigobisa amadlangala wemyeza akesimlinde nokuthi umzukulu mesecedile ukwenza lapha yana asiconfirm emva kwamzukulu ngoba ngathi uyenza lapha kuPapa J yenza manje balani lapho nithi mzukulu siyabonga lapho mzukulu Tamara Papa J share izinto ezifanele ngeke siwayeka amakhata nempatho ngeke siwayeka phela ningathinti kakhulu emakhasheni isikhakhana abantu bethu akuyona lekadlubheka wemboma angisaze kabani ngathi kadlubheka hey mhlawumbe bafethu azivale kanje mavava isho abafana besikole mavava mhlawumbe awusiphi izakho lokugcina mhlawumbe mase siyakhululeka ngoba nengane ithe yavuka anginalo nje izilokugcina mina ngilona ikhansela Tamara confirm kanjalo maqwabe mase besivalele uqhubeka nange weekend so aswenzeni wa Friday abantu ba right mabedakiwe ngabona ngenza
ngenza enye lokhuzane ngenza senze enye uyabona-ke G asikulungiseke lapha mawuzokwazi ukuthi imaster kodwa sizilile sizophuma kuyona yonke le yabona mavava lalela uyakhumbula lo lava sasinawe ekuqaleni kushawa imali washa 100,000 ngiyakulungisa uyalunga noma ulunga uright ngolesihlanu madoda abantu bethe ukuthinta ngiyazi inhliziyo mayitshala biyasondela inhliziyo umuntu uyakwazi ukhipha imali anayo system emali wayithuma bava uNkulunkulu ile kami lekushuthi iphambanisa umavava nonyazi lwezulu lena uyamphambanisa ngoba hamba ngemoto efanayo ngithi ulethezwa lomthobisi iyaphambanisa bafowethu iyaphambanisa itshethi udutsho wena isiqiniseko phusana yabona Rothi ngiphume baba isiqiniseko manje isiqiniseko bakwethu baba isiqiniseko manini Sherani account lana khona abafuna ukufaka ukugcina abafowethu bese siyalentozana bese siyahamba khona abantu kade buze account la sesiyahamba bafowethu sesiyahamba cela ukuthi Tamara cela uconfirmela malini mali sikhona lapha Okay ngizoconfirmela manje cela uconfirmela abafowethu sesiyahamba nje 10:10 sesiyahamba bafowethu siyabonga siyabonga kakhulu support ebekhona It's 19,098. Oh my God. 18,009 short now becela account laba sesicela nje laba ukuthi kube u20k laba badedela iaccount njengamanje bafethu sicela ukuthi ilentozana uma usabuza uthi yani imali eDignotas besicela nje ama 10 rand nani yonke lento leyo uzojoyina ngokuzayo uzoza ukuthi yani imali efakwayo